Good afternoon Parlok. Aku ban ni. Pen EP ke kan ni nama taka bullet jonga ka classic 350 BS3 model. An pen EP pertama on plate di ni. Engage power parts hyperflow air filter. Ini di air filter jonga classic 350 BS3 model mah. Ini di performance kit kenapa kabai kan sim air bah. Kabai jonga kelaya aduh. Kabai jonga kelaya aduh. Prapun riu hajar. Prapun riu hajar san spark lai puar kilometer. Nah, do batet do mentah. Ngapat pendait performance kit menurut. Kane kenti pat mentah ngakwa pendait nomor play. Bah. Klarim kabai bat ngakwa ban. Yuk. Yuk kitchen bitnya. Engage. Yang orang IP bah kedan ki air filter ru ki BMC ki KNN air filter tambah ngasim dune nomor bah biang dor bat ngai ki reviews ki bet bah kan ni paket banci mana ngasim lang ne u ki air filter cleaner iya. Air filter cleaner but air filter oil một hadin 10 kilometers hadin một ong hadin 10,000 kilometers man ke 10,000 ngasa clean kan ni uni ma tu kan ni di khat spa kan ni ki cleaner air filter cleaner khat spa uni pat udai Arjar san spa muk lalong kan no la hajar new spa mo la hajar new spa tingka baru khoi anpen ibarim ulang kum stok di ni kan ngenya light entah masuk haban light air filter jungi ke dalam ni kalau tu bat long tu kan semua kini laki kini balong stem ni kela je mod hap change no kani ka baik jonga mata kela ayat nak balas bekelianga ka de la hajar kilometer kela ayat kamba arja san spa nganya stang ar spa ngan change mobil no tang katahi ni ni tu pipe long filter mo ka sok ka air nate kanang banyo combustion bah ka baik fly ihi haladak jonga ngasim jing nomor ba kani ka baik jonga kadeka carburetor BS3 kamdi ka FI engine combustion ka duna pila lit haladak hamtam ya ka highest motorable road in the world pendait pat dune mod kan yarap bah kan mo ni một tip top tao kom snaru an EP
komisionaru dekat ha bit ha de kimlom kiwe de compare be kiwe baik kaju hi ke size baik kalau komputer ke size tambah une mda susop tu kini pak kita nar baik te ngarecommend phi ban thit une te ngapat ju kelyang menu ru performance kit mas kelyang su plok ru thit bu khamram kini ki plok normal gini stok di tang aspa po aspa astit tu sejar tam kenapa kan iris baka baik ma deng nya chwa bu khoi kan ni ka filter box ma manganero ada siap rong ya baik pet itu ya engine dah heat resistant dah matte spray te kami awan peni pada PCA dah barang don sa kene kat tangki kini sedia ngas peni mah kumdu siap rong mah kene ngas sulit hibat mar pada bat rem te dalam kumdu nur mulai dah bu ni kumtu kumju tambah ngan tungku coy niru niru de bu kumtu kumtu thar Simnunat Baik saya dan baik tema tuh hapan song ha haulan mah bahkan sop ya ketika jeri dan flat hapan song ham tu cai pite dek aduh kami sebab ndak dia su mod unsim air uni air filter ya ka baik jonga de tuh baik jonga mentah kham start longa kham start ya ka baik jonga mentah la lai tayo asu e be kumne te ni pe kai kalong kumne mo sabu jadi dia oi Lạ bị đây. Lạ bị số nó sai. Ta. Mà nó phát nó hết rồi đi. Ta áp sao áp trong đồng cầm lại. Dah ni start kabai. Long kum nu mang start kabai long no. Kum online tayo kham start. Permek ni, permek Syabi. Come I choke, come I start with to direct back. Joshua naik pat race era. Tapi race buat kiring ke blok air ke sakta. De penjajah Joshua pol start. I would start dah kasal. Dah usal would start. Jadi badon kick start sudah kick.
kemar gini kemudian gibai FI te kan di senam lah maintain lah kat south senam ngebaik jonga te kapat jemput thot rồi nomor ba kadang lah on maintain mod menilai ta kawan seluruh neng ni te kadi kum tu kumba ban change u filter pitap u ni performance kit kabala ban yarap sibun ya kapai kamtam de filet cha ki highest passes kiba jrong ka altitude kiba duna oxygen mut une u usim bahaya kal air ka oxygen ban yo combustion bahaga bai te kani di BS3 jonga ulong pulung kum tu sigi gi don BS4 BS6 man ki bike ki don ki filter ki custom made ki babha ha di film thik poi hadu la hajar sa hajar san hajar mo te khashong api kata ka budget da fi patla ru fi bu itu stock tentang aspa san pau mo bes buon tang kum tu nges penishu gini ban dek ka bai